Pada hari ini kami Jafia Tam 20 Al-Hikamus Salafiyah sekarang silaturahmi ke daerah Bondan. Dan sekarang itu jadwalnya ziarah ke makam buyut daerah Bondan. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Oro tak share. Ini masih tuh. Mendengar dari Gali Boyong, dari kali kawin. Kita lu pikir pengen kondangan bapak dan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هدية وسيلة ورحمة نازلة إلى جميع من قد هدينا وخلاص. Yang khusus adalah Mustafa Wahid